everybody! We are going home! Muna ni siya, diri na mag-start ang kalbaryo naman ni Gino. Pakita, Gino. Napa may chance para mag-think twice or sa kaya. Kuya, kaya ka naman ni Kuya? Taga nakabot na dito? Pwede man baklayan, boss mo? Pwede rin mabaklay. Nagino? Ano maglisod-lisod man nga? Pwede ba? Ay, tawagan lang ka na mo niya, ya. Ya, ka nang pasundo. Bitaw, let's go. Kaya ano nato ni. See you na lang kung dito sa taas. See you there. Bye! Hi there everybody! Good morning. It's a back-to-back ride yesterday and today is Sabado. Yan akong mom. Hi mother. Supportive gid kay na siya kada na ami ride. Actually di gay ko niya sultan karon kay wala ko ang manghod. Although I have my cousin with me nga langayan kaayo si Gino. Actually naka-decide na si Gino di siya muuban. Pero nadala sa convincing power ni mama and it's like around 6 AM today. So ambot lang sa si siya ang magamit sa bike ni Ed and I'll have my bike. So, ingon siya, pagawas na siya. Asa ka siya gikan. Hala na si Gino. Tugin na abot kay naligo pa di ay. Ito na yung mother. Go na! Bye-bye! Hey there everyone! Quick stop here sa Chamsapod with jeans. Ayan. My gani, hagit kong giubanan today. And yeah, so ang plano, karon pa mi nagplano is muli namin. Actually going home namin. So from here via Taguanao, mag-decide sa amin kung dahilin ba Taguanao, tapos pa convention to Indahag. Ay, Indahag! To Ultra Winds! OMG! Tanawin tako ato ba ning makaya. So, yeah. Waffle-waffle lang daw siya. If I know, gusto siya mag-rice. Pero yeah, so ato na tayo in a while kay happy food ko for the gloomy weather. Pero I hope dili mo ulan and dili po mo init. So, good luck na lang aning ride. Stay tuned! Bye! See you guys! malobot na ni siya, So, di na siguro na mo videohan pagsaka na mo sa curves. Ay, bitaw, nanami sa Taguanao Bridge and pila na lang ka meters away na lang mi para sugdan na din nato pa convention center. So, let's go! Hi there, everybody! We are going home! Muna ni siya, diri na mag-start ang kalbaryo naman ni Gino. Pakita, Gino. Napa may chance para mag-think twice or sa kaya. Kuya, kaya ka naman ni Kuya? Taga nakabot na dito? Pwede man baklayan, boss mo? Pwede rin mabaklay. Nagino? Ano maglisod-lisod man nga? Pwede ba? Ay, tawagan lang ka na mo niya, ya. Ya, ka nang pasundo. Bitaw, let's
let's go. Kaya ano nato ni, see you na lang kung dito sa taas. See you there. Bye! Saka na si Jane, ako sundan. Okay. So guys, makita si Jay nagbaklay. Tas? So guys, makita si Jay. Sige ko. Grabe ko, Jay. Pero, let's go. Grabe akong bigyan. After all the stops and breath of fresh air, we are finally here sa convention center, ladies and gents. Pero di lang takagat closer because bawal for safety. Kaya kamulog pa ng construction, but yeah, as you can see, medyo niinit na. It's around 8 already in the morning, but really it's achievement good na po. In a while. We'll see. What a view from up here sa the 5. Again, di din na mo kayo mag-ultra winds. But hey, amazing view, ladies and gentlemen. Nice view. So proud of us, me and my cousin Gino. Salamat kay Jeans kanyo matakag alas 6. Natsagaan ni mo nga magbike. And actually, yeah po yung plano. Actually, dapat magpasalamat ka sa giubanan ti ka diri. Salamat, Jane. Salamat. So, anyway, palubot na ang GoPro, but all we got to do after here is subayan na lang namang dalan panaog. Then, we'll see if ahaming na ruta in going home na dahil if paindahag or pabalulang. I mean, daghan options to go there. Pero magsikad yun, wala may choice, wala may convo. Well, anyway, we'll just take a little moment to rest, to have a break, inhale, exhale, and enjoy the view. So, we are done here. Manami og relax and rest. And we're about to go down. 3% na lang GoPro, but yeah, sa phone na lang ko. Later, when I get home, see ya!
medyo na-tense ko gamay because sa highway may nag-agi. Murag ka 1 million kasi gig mama. But yeah, good news! It's another safe ride! Back-to-back ride. Thank you so much for watching ha sa ako ang mga rides and I hope mag-uban-uban tapokol. And see you again on the next ride. Don't forget to follow me sa mga social media pages and see you. Follow me on Laika. Thank you for